ivi artist n'wana ya Xitsonga yi teka swiletelo swa Mandla Gingirikani ku antswisa career ya yona. Let's find out ku ri i mani. Dongo. Okay guys, namkhensa kwa mina ngitilale ka Nkanelo Gingirikani vito ra mina mina Mandla legere Gingirikani wa ka Mashava. Ni khensa swinene ku mi joinile. Yes, if you are new to the channel, please do subscribe to the channel and also hit the subscribe button ku ndlela ku loko hi endla chuta hina nga sele ndzhaku nga tlhiko nga titimeli. So namuntlha la vulavula hi man Florah Chauke. So man Florah Chauke i sesi wa sira Semsikiza Chauke. So swi vula ku i hahani wa Hlavu Sikiza, Hlavu the Gupta, the producer ya Ben Mayingani. Mara vanhu vo tala va tala confuse man Flow Xinyori or man Flow Xibombi. Yeah, man Flow Xibombi loko ku Xinyori ndlela ku mi hatla mi swi twisisa ne. So man Flow Xinyori na man Florah Chauke a hi munhu un'we. These are two different people. So hi nga swi confuse leswi. So namuntlha ni vulavula hi man Florah Chauke, hahani wa Hlavu Sikiza the Gupta. So leswi ndlaku ni vulavula hi vona i ku ni tshame endla video yin'wana la ka Nkanelo Gingirikani ni vulavula hi vona. I think in the video ni vulavula hi vona na Phesi Mfana, ni vulavula hi ku lava mbirhi i nga ri music wa vona wa saka. Nte wa saka hi mhaka ku va tala ku loko va humesa ti-album ta vona kuma ku ku na ti-producer to tala ka ti-album ta vona. Kuma ku there are more than 5 or 6 producers leti nga tlangela album yin'we. Mara kuma ku hakanyingi loko swi langutini wa swi twa loko yingisele album ku risimu leriwa a ri swa ndle kuma ku ti-producer ti hlangana ndhawu yin'we ti ndla risimu ne. Mara loko i yingisele ti-album ta vona vanhu lava a swi twala ku tinsimu leta tinharhu kumbe 4 songs ti huma ka Dr. Nana in case ya man Florah Chauke ne. Leyi yin'wana kuma ku lerin'wana wa ritwa ku ri huma ka Mabebani leriwa hi Events Mabasa. Ivi loko yingisela rin'wana ritwa ku leri be Hlavu Sikiza, lerin'wana kuma ku wa ritwa ku ri huma ka Muzesh, lerin'wana ri huma ka Hlavu the Gupta. Wa swa twala ku ku na ku hambana ka tinsimu ta kona. Leswi nga swi vula ka video liya. That video is there loko mi nga tshami swi vona. So that's why ku I feel like season leyi nga ka yona sweswiwani, I feel like it's a season of revelation. Leswi nga tshama swi vulavula ka Nkanelo Gingirikani swo tala ku va swi ri ku humeleli. Mi tshame ni vula loko ri swa Ben Mayingani na Bra Shirimani swi ndla swi hela, va tlhela va rivalelana. Ni swi vurini ka Nkanelo Gingirikani swi humelerile. Ni vula ku Mr. Post a nge tshami ka team Shirimani. I tsutsumini luwa endla swa yena. I've said a lot of things. Tell me na maka Kenny Bevula. Look for Kenny Bevula ku ba a improve music wa yena. It was a video ya Kenny Bevula mlo like Kenny Bevula. Look fana tlhela ka Prince Rangani. I think he released an album na Prince Rangani. So season leyi nga ka yona season ya ti-revelation ta Nkanelo Gingirikani and I'm happy about it. And swa ni tsakisa loko vanhu van'wana va teka leswi ni swi vulaka la va swi tirhisa. Even though the artist hi toxe, mina loko ndla ti-video a ndleli ngopfu tona ndlela vanhu lava nga subscriber. So if you are a subscriber and you're an artist, it means I'm also making my videos for you. It means you are included there. Malokumagu, you're not a subscriber of the show. You just come and watch my video just because I spoke about you. I was not making my video for you. No, I was not making my video for you. That's why whatever I say here is not personal. There's no malice. There's no harm intended. No vula effects letting to vona kukurlok moon. No onda so because one lavana defense. So I'm talking in terms of directing my whatever I say to the fans. The artists are winner, guys. This is what they should do. If they are listening, they can take the message. Because I'm attacking artists. No, I'm not attacking artists. I don't have time for that. I have no business attacking them. So, Nito Angari man Florah Chauke this time around took my advice in terms of that video I once made. Kuribateke shiletelo sanga swivulavula la swi khedzana swi nga swi vulavula no ku nkinga ya vona lexi ntwaku nga ri vona na Phesi Mfana vafana. Lexi ni nga xi vula la i ku ni twa nga ri vona na Phesi Mfana vafana, and lexi ni nga xi vula la i ku va tirhisa ti-producer to hambana ka album yin'we, and loko vo endla va ya mahlweni swi ta endla ku music wa vona wu saka wu ya hansi because
every producer has their own different sounds. But now, as you know, Florah nga Chauke be le ka Team Shirimani, music wa bona album yo le nga ta huma sweswo va yi ta endliwa ka Team Shirimani. So swi vula ku ri music wa bona se u ta vona identity leyi a yi tala kuma ku yi shorta ka music wa bona mhaka kuma ku va endle music from different va teke risimu ra four songs from this producer lin'wana endliwe hi luwa, you know. So sweswiwani we are going to listen to an album. I feel like because of a step ka Brajo Shirimani, because he's a very good coach in terms of music arrangement. He's a very good coach if you are composing a song or if you are delivering, you are recording. He's a very, very good coach. And then production wise, instrumental wise, na identity swabona and statwala hanya. Album ita ingseleka as an album. Inge ingisela ringwenza kuma bela simra one. So ya bela this ya ingisela album as a whole, which is good. You know, so ileshantu angara shorta la. So she's went to Team Shirimani for her production. Ka album ya later kubitari bata announcer kuri bata announcer date ya their release ya that album. It looks like Watavana Ntsako Shirimani. I'm not sure Watavana Ntsako Shirimani album yabonana. So Sat Komagori album yabonana chawele ka Team Shirimani. So it's a good thing because I once spoke about it here. Nuku leswindla ku music wa vona Florah nga Chauke wu saka is because of the fact that va tirhisa producer to tala ka album yin'we, and I feel like she took my tip wa va approach a producer yin'we. Kumbexani leti ti kuma ku ta fambelana loko ti producer ti fambelana, for example leswi endliwaka ka Team Shirimani i vanhu lava kuma ku they are like-minded, leswi loko na sound ta vona ta yelana, sound ya Mambawulela, sound ta Joe Shirimani, you know, vanhu lava nga lani va Prince Rangani, they help each other and they are all like-minded. No nga swi ku Prince Rangani ta wa kona, which I doubt because Prince Rangani has his own stuff that he's busy with. Mara I just feel like it's a good move. At least it atwasho because Florah can compose songs. You know, she's very good in terms of writing. Vukambi bya vona bya hanya swinene. Ko akuva ku mhaka ya ti instruments because kuma swin'wana swa phewa swin'wana swi leswi. Ota album loko yingisela, it's like reading a book. When you read a book, you read chapters. Mara kuma ku the book has a theme. Na album yi tala ku va na theme. So kuma ku it take music from different producers if you combine it she publisher she va album. Mara you got songs from different producers. Swa twala ku muna yingisela ku hayi man. Risimileria ari chayiku aswi yelana swilo leswiwani. There's no I think ku hava connection. You know, ku hava connection. I don't know if you guys understand me. Mara music wa kona kuma ku wu fika wu ya matlhelo. So mara this time around we're expecting a lot, and Shulagu album you know itava yi chavisa ku ya leswi mina swi tisa swona because she can write, she can sing, you know, she sings very well and she composes very well. Her music is very good in terms of composition, and because now kuna that hand ya Joe Shirimani, it's going to be interesting to see how he coaches her in terms of arrangement, the words, lyrical play, all these things. He are trying album liwa. So we'll be listening, we'll be waiting. Itawa email ku twa gore ka umele album liya man Florah nga Chauke, which is going to be a very, very good album according to me. I don't think Florah nga Chauke with that combination ya Team Shirimani ngava flop. I don't think so. I don't think so. Never. I don't think so. And the good thing is good. Now album yabana theme, itlevana identity, which is very, very good. So we can always expect Florah nga Chauke va ta thlela le amalebelebeni avar kona ku va tirhise producer leyi yi nga yi one. And I'm vulu ku ti producer that tin'wana va Dr. Nana, va Muzesh, va Mabewani, iva ti producer tele hansi. No vula ku it's either ava fane va vandle ku ri loko va producer album ya ti album ta vona ne va tirhisa at least one or two producers. Mara kuma ku va ti producer leta ti tirha swin'we ku endla tinsimu leta hinkwato. Hayi ku ri kuma ku va teka risimu le va fika swi combine va endla CD. That's what she was doing. And even Pesifana, that's what he was doing.
ta teka tinghoma leti ti nga endliwa ka Prince Rangani tin'wana ti endliwe hala swi ka swi combine-iwa ku endliwa album a ri kuma ku loko swi yingisela wena wa swi twa ku risimu leriya a ri fambelana leri a ri taku album yi kahle loko yi nandziha and ka nandziha ngopfu loko yi ri na theme kumbe yi ri swi fambelana tinsimu ta ku kuma ku ta fambelana ta hlamulana hi ti-instrument na hi marito I mean loko ni vulavula hi ku swi kahle ku tirhisa producer ya one kumbexani kuma ku ti-producer leti ti tirhaka swin'we studio and vulavula hi for example leswi nga endla hi Mr Post loko a famba na is it Mpanyas na Berman Kamhulela so i vanhu lava tirhaka swin'we va tirha album yin'we kumbexani kuma ku Hulela a endla album leya hinkwayo swa tirha leswa it makes the album yi va na sound yin'we and it's good because it creates an identity ka album hi leswi swi endlaku hi Mansa Glen as well because wa swi twa ku ri Mabebane has a hand ka swilo leswiya swi tirhe hi yena the whole way swi endla ku album yi va na theme yi va na identity album ya kona ya twala ku yi chayiwe kwini hi leswi nga endla hi Gingirikani a nga teka album yena a yi nyika Mambawulela a chaya album hinkwayo hayi ku teka risimu rin'wana ri pfa ri chayiwa lerin'wana ri chayiwa hala leswi endlaku hi Benny Mayengani as well a chayela hi Hlavu the Gupta Hlavu Sikiza wa swi twa ku ri Hlavu Sikiza shem i chayini wa swi twa i voko ra Hlavu leri nga chaya album swa twala swilo leswiya ku ri swa nandziha because na munhu la chayaka wa swi twa ku i chaya album wa ti nyiketela endlaku album ya kona yi va tinsimu ta ku ta yelana ta fambisana ta hlamulana instrumental wise lyrical wise or whatever swilo swa kona swi va swi kha swi hlamulana loko swi endliwe hi producer yin'we kumbe hambi ti-producer ti hlanganini mara kuma ku ti tirhe swin'we a studio swi endlaku album yi va na theme mara leswaku ti teka risimu ka Dr Nana i tala lerin'wana ri suka ka Prince Rangani lerin'wana ri suka hala ka Mzesh lerin'wana ri suka ka Hlavu ni fika mi combine na swi tirhi leswiya swi endla ku album yi phewa so sweswiwani album leya ya ku hlanganini yi va swi vitana yini it's like writing man swi kuma na swilo swa ku swa hlangana kuma na glue leyi nga kona from song to song to song swi endla tinketani leti nga khomana so n'wa tinketani so album leya loko yi tirhiwe hi ti-producer leti nga tirha swin'we studio swi endla ku album yi va kahle hayi leswiya swa ku mixela mix masala swi tirhi leswiya so it's a good one kudos to man Florah n'wa Chauke because hina n'wa yingisela music as an album swi kahle ku kuma ku album yi na one hit mara tinsimu ti kahle ku ti fambelana swi twa ku okay that's man flow okay because you can hear the sound swi va na identity swa kona so it's a good thing mina I'm happy about that move and I'm not trying to buy scale here I'm just happy that I feel like this is what she needed man to push her music up where she belongs because she's a top artist she's a top artist but what she was doing before but right now 100%. So we're looking forward to album ya Man Florah n'wa Chauke leyi nga ta huma but ta announce date ta switwa kwala ku fambeni ku ri veri ta huma ri album ya kona and we can always expect very good music hina n'wana yingisela music van'wana va yingisela ti-hit swi endla kuma ku hi ba hit mara kuma ku musically the album ya saka ku va na simu rin'we ndzi ri bako sweswo I believe ku nga kuma tinsimu to ta kahle to nandziha ti tsakisa Man Florah n'wa Chauke so a khensa n'wina mi nga hi languta ka Nkanelo wa Gingirikani le gere hi mina ni kha ni ku ekesdors ti tshwelekile nyora I'm thirsty ni twa torha salute mi nga titimeli van'wana va ri hey ni favor man hi guys ni ta mi ndlela video ni mi komba vanhu lava ni va favor-ku next ya nghena video kona i ti-group tinharhu leti ni ti favor-ku mina ka music wa Xitsonga hayi ku leti vona ni chayisi mara lava i vanhu lava kuma ku we speak we talk we made music together those are my friends and we do music together lavan'wana a hi vanghana va mina va Mr Post va Brajo va Prince Rangani i va mani a hi tichomi ta mina tichomi ta mina lava ni va tivi ho hlangana kwala musicini vo tala va vona kuma ku
I've never had a discussion na vona, not even on message or face to face. I just speak about their music from a distance. I do my own study and I come here from a distance. And chomta vona man. Okay. Nagara mina nikanu ekas doors tulur yora. Ntezuto tora. Solo. So ngatet mel.